पाओ अनोबा डिस्ट्रिक्ट तरेट सेम्बासी नगागी लम कुकी दा पिथोकपा नते कुकी गी लम नगादा पिथोकपा नते सुपनगी लेंगा की खुदोंग चानबगी दमक्तनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे बिष्णुपुरदगी नुंबा ताबा मियामना तोंजई मरिल हाइना खंगनबा लंबी एसटी थेंगलबदा मार्च था फाउबगी मनुंगदा लोइसिनबो होनरगनी अमदी खौपुम तंपापु टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमा ओइना सेमगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे अमदी ब्लॉकेट की वारसिन पुरकनबा गुडविल मिशन ना यूएनसी स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंटर का पुनः वारी साननबा खंगनखरे खुरुमजरी मिदेंग ताबिरिबा सिंह बताराम नक्सरी पाव संदोकना पिजरी हंदक मणिपुर सरकार तंपाक अमदी चिंगी डिस्ट्रिक्ट याउन डिस्ट्रिक्ट तरेट नौना हांगदोखिबगा मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कामजोना सिंधुना सिंगमैरोंग द लेबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ता हौजिक पालिबा गवर्नमेंट असिबु थागतपा फोंदोकपगी थौरम अमा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम हानागी चीफ मिनिस्टर अमदी एक्स एमपी रिसांग कैशिंग कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम रेवेन्यू मिनिस्टर आई हेमोचंद्रा PHED मिनिस्टर मंगा वाईफाई सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई अमदी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी TD एंड हिल्स विक्टर कैशिंगना मथंग सिदना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइखी थौरम मदुदा नौना सेमलबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की फुंगयार सब डिवीजन अमदी कसोंग खुलन सब डिवीजन की खुन सिंगी निंगथौ अमदी विलेज अथॉरिटी सिंगसु सरुक याखी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखिबदा हंदक नौना डिस्ट्रिक्ट सेमबासी मणिपुर की चिंगी मनुंग हंजिन बलम सिंगदा चौखत थौरांगी थबक पाइखलकपदा हेन खुदोंग चानबनी हंदक डिस्ट्रिक्ट सेमबासी थेंगु थेंगलबनी डिस्ट्रिक्ट सेमबासी राजनीति की खुदोंग चानब लौब नते कनागुंबा फुरुप अमदा लम पिथोकपसु नते कम्युनिटी अमबु सोकनब तौबसु नते मणिपुरदा खुंदारिबा चिंग तम थोंग मानना चौखतनबा पाइखतपनी हौजिक डिस्ट्रिक्ट नौना सेमलकपा सिदा डिस्ट्रिक्ट सिंग असिगी अवात अपा सेमगा सागतकदबा कया अमा लैरी मियामना सेमगा सागतपगी थबक पाइखलकपदा तेंगबांग बिउ हाइना फोंदोखी सुमाइना मरम चाबा यामना जस्टिफाई कोइबा मफम सिंगसिदा अकोनी येंगा तौजबनी कनागुंबा कम्युनिटी अमगी फेवर करिदा एनी सिंगल लैबा सिनाउसिंग तंपाकदा लैबा सिनाउसिंग फॉर एग्जांपल नागागी फेवर तौरगा तौजबनती नगादा लम पिथोकनती कुकी की फेवर येनगा अकोई तौजबनती कुकी द लम पिथोकनती purely on the basis of the administrative convenience ta अकोई कनो तौरगा तौजबनी कनागुंबा कम्युनिटी अमगी against ta or नत्रगा कनागुंबा organization अमगी against ta अकोई मुसी कनो तौजबनती हानगी MP रिसांग कैसिंग फोंदोखिबदा मियोय खरगी कुशीदा मणिपुर थुगाइना बहोनरोइसी अखोई मसेल चिंग तम पुन्न नुंसी चानना लेमिनसी डिस्ट्रिक्ट सेमबासी नगा अमदी कुकी गी मांगनब नते डिस्ट्रिक्ट सेमलकपासिना हेना सौखतपा ओइगनी हाइना फोंदोखी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम फोंदोखिबदा मणिपुरदा हौजिक ngalakliba mangal asi kanagumba खुजो खरना थिंगनब होनरगलिबा asi ओइथोकलोय मैबु फ्रीना कैदौनुंगदा कुप्तुना थंबा यादे नौना डिस्ट्रिक्ट सेमलिबासी मणिपुर की काचिन कोया थुंगना चौखत लंबीदा पुरकनबनी कनागुंबा खरना चिंगी लमदा चौखत थौरांगी थबक पाइखते हाइना लाउरिबा asi प्रजा सिंगबु लाना पुनबु होनबनी गवर्नमेंट असिना चिंगी लमदा हेना मियेंग चंगदुना तोंगान तोंगान बा चौखत थौरांगी थबक पाइखतली हाइना फोंदोखी Sanjay district, Usul district, Senapati district, Tamil Nadu district, Sorasanpur district. And all the innovation town there. Tawgada shows it pipeline, but it's all the lady. But the functional of the never has the Mayam Ladi. Sing Sing, they had Pasar said, Shanana, misleading way, but Pasar said, effective for a royal Madame, Mrs. Hangata, very of course, later with them. बिष्णुपुरदगी नुंबा ताबा मियामना तोंजई मरिल हाइना खंगनब लंबी असि थेंगलबदा मार्च था फाउबगी मनुंगदा लोइसिनब होटनरगनी अमदी खोपुम तंपापु टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमा ओइना सेमगतलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे वाफम असिंग असि हंदकता नौना सेमकिबा लोंगमाई नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना
SDO BDO office ama ngasi khopum da sangaduna miyam da khushin nabagi thoram amada phongdokhibani ngasi gi thoram adu da Deputy Chief Minister Gaikhangam Revenue Minister I Hemu Chandra None District ki DC H Rupachandra Civil lamadi police ki makok thongba official kya na saruk yaki thoram adu mari lainana Chief Minister Okram Ibobina makha tana phongdokhibada Tamenglong amadi None District ki manung da paikhat liba tongan ba project sing asi अथुब मतमदा लोशिनबगी पांदम लेरे मसी लोरकलब मतमदा लमदम असोमदा मई इसिंग लंबी थोंगी फिबम फगलकलगनी डिस्ट्रिक्ट अनियसिदा नोनेदगी टुपुल IT रोड न चिंगबा लंबी सिंग सेम साबगी थबक सिंग कन सथरी खोपुम तंपाकी मियांगी अपामगी मतुंग इना खोपुम तंपाकपु टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमा ओइनबा खोपुम दांगी इरिगेशन प्रोजेक्ट मखाताना सेम साजिंदुना पाइखनबसु होनगनी लोइनना तंपाकासिदा होजिक लेरिबा 33/11 kV substation nauna update tawduna miyam da mai mapung phana pina bu honaragani chahi sigi December fawbada miyam gi ton khiba mai gi building ko khanba yaba mong na mateng pangna bu honagani haiki prithvi manu dan ko phai ni wangba thong toles bridge ma yawi lambi si thong je loi salakpa thenga da hadak mars mamang da loi na ba tawina asi loi bu kan di aina thajabada di Impan si pung amadagi kitang henmes dei sakaju adai las lambi si yang phajana khoi masida NEC ki funding torga sigi lambi si da crore sam hen samna sam da ri ku ya kai samna thadari ni yo then another Imphal Tangchup road se masi da hapto yo gudur ni crore lising ani henna thadar jo masi Imphal Tangchup road se mai adagi mauja mayamna hainaba akoi nonedagi tupul bhause masi yamna maroi ba sigi lambi si masu semi bane ba koi mayam si toraka adagi IT road na Imphal Tamenglong road se aduna Tamenglong city communication da one of the best communication atai interior districts dei hendedori bane ba Deputy Chief Minister Gaikhangam na phongdokhibada Congress lengang na chahi tara manga lengak lakpada miyang gi chawkhat thorang kaya paikhat khibadu haujukti miyang gi mangda posak oina uba fangle lupa crore da khuzing oiduna chingi district singda TD block singamadi SDO office sing kaya sakhre makha tana su sakhigani miyam na government na piriba khudong saba sing matam sana loba haiba tai khudong sada ba kaya thengnariba adu kokhanna bohonabada miyam na government da mateng pangbiu singamadi tamda leiba miyam da pukjel khojel tinaba ओइरबा मतमदता शांति अमदि चौखटपा पुरकपा ngमगनि हाइबा वफम सिंह फोंदोखि हानसु कोइ शांति गिदमकता लंगमसि लेब प्रजा सिंह कन होनबिदुना जुफाव शांति डायरेक्टली हेन शांति से लेनबा अनागमनि ओइ खरना मसिबु डिस्टर्ब तोन हनरबसु मदुगु मदु कोइ इरेजना हाइरिगा तौनु एकोइ शांति ओइन लेबसना एकोइ पुनमकि याइफबनि हाइदो मैम थेम तो हुईदना शांति से कोई तलबे खिमत लेनबा पुसेन खोजन बानबा सिंग तम कोई पुन्ना लेब सप्तम से मसिबि मपांगन हनबा हाति लेरबा खाना सो सोई सोइदना कोई लमदम से हेन सखतपा लमदम ओरकदरि Economic blockade na maram oiraga oirakli ba fibam masida Goodwill Mission for Peaceful Coexistence Manipur na mahusagi punsirol da hanjilakna ba lauriba thaudangi manung channa issue asi losinana ba memorandum ama Union Home Minister Rajnath Pisin khre hairi Chingmairong da leiba Adinjati High School da pangthokpa paugi mifam amada mission asigi Secretary Administration Asan Kasarna issue asigi warushin purakna ba UNC state government amadi center ka punna wari sanana bagi pau फाउना नबा नकल अहुम मक्ता खंगन खरे अदुबु सेंटर की माइकई दगी पॉजिटिव ओइबल रेस्पॉन्स पिरक पर लैत्री दिसंबर की तांग 13 UNC उनरबा मतुंग वारी सानबगी अपाम फोंदोरपदगी स्टेट अमसुंग सेंटर द खंगन खरे अदुबु स्टेट अमदि सेंटर ना UNC की माइकई दा मतम चाना पाव फाउबी दबदगी फिबम अमा लैबना UNC की अकनबा खोंजंग लाउथोखिब्रा हाइबगी थाजब लै हाइखी अखोगी साइड की पॉजिटिव ले अखोई तौजफम थोपा अखोगी तौफम दु बजन तौदन ले हाइबसे हाइनिंगे अदुबु सेंटर गवर्नमेंट कया ओइना सिंसियरिटी लेबनो सिंसियर लेबनो लेतबनो हाइबदि मखोगी कैनो द वेरे सिफावबसे असिनी अदुदा मसिगी मरकसिदा सुमाइना पीसफुल ओइना मयाम से लै मिननिंगा होनरिंगे
सिकुम स्टेप खोंथांग लौरिंगै सेदा मणिपुर दा लेरिबा इचिनाव जाति कांलुक खुदिंगना नुंसी चानाबा मणिपुर दा नुंसीबगी वाखलोम दा थंबिरगा को एक्सिस्टेंट असे मेंटेन तौबियो हाइबसे मसिसु खोइगी ngasi sigumba press conference asida khudong chaba lorega masi khoi manipur da leriba praja mayam kangluk ki leader mayam dasu appeal tawjabani UNC na hauzik National Highway ani da sathariba matam kaktaba economic blockade asigi matangda wari sananaba Manipur sarkar gi maikai digi makhoi da haikibal laikre hauzik fawba UNC gi maikai digi madugi chapchaba pakhum piraktri hauzik su Manipur sarkar na wari sananaba sem saduna lai haina MPCC की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिम नंगसी कांग्रेस भवन दा पाउमिसिंगा उनाबदा फोंदोखरे मांगना मखाता ना हाइखिबदा यूएनसी ना हौजिक सरकार की ऑफिस थिंगबा यावना खोंजंग संगसिनगनी हाइरिबा सिगी थोइना कानाबा फंगलोय मसिगी दमकता सरकार की माइकैदगी चपचाबा थबक लखलगनी हाइखि मांगना मखाता ना हाइखिबदा हंदक पांगथोकदबा 13 सुबा मणिपुर विधान सभा मिखल असिदा कांग्रेस पार्टी ना यामना चावना माइ पाकनी आसाम दा बीजेपी ना चावना माइ पाखी हाइदुना मणिपुर दा हेक्ता ओइगदब नत्ते मणिपुर असि आसाम नत्ते हाइखि UNC सुमाखो की सेट गोल अदुगा मागी मास्टर वॉइस टू ट्रांसलेट तौबा ओरंगनी अदुना माखो ने निंग बखन द पोट टू रिजल्ट अतवदता नेचुरली फ्रस्ट्रेशन बातन frustration da ko matam da ni oibana ngang da ba sungang gani saung ba gum tawai ga ningam da ba matam da di anything ngang bani adu ngang ya na ai di understand adum to hare ne ngang se ready ya ye khana na koi gi economic blockade ko lok to ro hai sim na hai bi ya du hai re AD adusu apaba signal pibra aina lobani respondi topide Thangweban Kendra BJP ki ward number 1 amadi 2 gi IMC councillor ani amadi member taruk ngasi Indian National Congress ta yaukre ngasi Congress Bhavan Manipur da ngasi Congress Bhavan da Manipur ki Chief Minister Okram Ibovi MPCC ki President Tian Haukip Deputy Chief Minister Gaikhangam Thangweban Kendra gi MLA KH Joy Kishan MLA amadi Minister Singh yauna nauna yawaklaba councillor madi member singbu okpagi thoram amad pangthokre ngasi nauna yawaklaba ward number 1 gi councillor adudi Z Gaidon Rongmai ward number 2 gi Thokchong Gunachandra Singh ni thoram maduga mari lainana Chief Minister Okram Ibobina Congress Party asiti dharmada michang mikhai naidaba mana pama dharma chatpada athing bathamdaba adugumba party ni Manipur asi mini India gumbani tongan ba jati na khundaba lamdam oibana aikhoi masal chana china na hingminabana chawkhat mai kaida changsin bang ngamgani haina phongdoki khoi party government lai ki khote dum to dia da to ti ga ni ta mayam anega lamtat na ni te khoi lingje mangna to udabu khoi sian thum sidi khra lingna priority karam bada han khoi stress physique si khoi yenga khoi Imphal City ki miyam na wakat pa yaba mobile application Swachhata app Chief Minister na ngasi haudokre CM Secretariat ta pangthok ki bathoram aduda Deputy Chief Minister Cabinet Minister Singh IMC ki Mayor Mahut ki Director Susaruk Yaki miyam na mobile application asigi khuthang da amot akai hundokpham amot pa puthokhi na ba gari laktaba dustbin dagi amot pa lawthoktaba wai shittaba sa sansiba toilet ising tadabana chingba complaint tawba yagani hairi UNC na National Highway da matam kaktana sathariba blockade asina chingtam anigi marakta khaibung tanana ba yabagi phibam asidagi kalhauna ba Manipur gi Governor Dr Nazma Heptullah da Joint Forum for Peace na taksin khre hiramasigi matang da Prime Minister da soidana pukhatuna losinana ba honagani haibagi thazaba pirakle hairi tongan ba organization humpuna pulaga semkiba forum asigi convener Arjun Telhaibana UNC gi office ta pangthokpa paugi mifam amada economic blockade asigi mayok ta sathariba counter blockade sing forum na koina zatuna makhata na tawdana ba appeal tawkhre convener Puralakpam Debana blockade asi losinna ba India government na honabagi mahuta paramilitary force mayam ama thazalakpagi wahan thok karino Central government na blockade asi losinba ngamlaroi hairaga taseng na ngamlaroi haibiro ngamdabagi thabak miyam na tawrage haiki
ngasi phau ki da manga ibo kholai ba miyam jing jina mangi ba mayam jing je kanana compensate tawgada ge sini aduna masigum ba mangi ba mayam jing ji ju masi ju yauna khanaga damne ba khanara pa matamda sigi asuk yamna sathi raba laipak sidai sida mafam sidai sida manipur da thoi ba sidai sida center gi meeting chang ba se masi huji phau changdri na idi lawjaningi military khara tharak pa kolak pa adagi manipur government da haire hairak te haiba si aikoi yengbam thokte direct miyam chingchina thengnari ba awa na mayam chingche india government khang targadi manipur government kaugera unc kaugera nsn im kaugera or natragana akoi leiriba civil society mayam jingje kaura manipur miyam kaugera anything local from thokpa action ji local pigadabane Forum gi convener Johnson Elangbam na economic blockade amasung counter blockade ani gi marakta muknaba asina kangluki oiba irang sagat piganu UNC gi marumda lebliba nation IM state government na control tawba ngamdre habisi mipung khudimak na khangnara bu wafamni NSN IM bu lakshin bangam basi central government khaktani miyam na wari basi uraga athubu matamda warushin ama purakpiu haiki virtue of its magi political configuration ji mayam ji yeng matam da su oidre from the 15 years of so many years tawgre kai oigidre adu oitare ga di bol se huji any sen I'm ngambasi kanano center tar center na masigi initiative to lobby politicize to bigano if it is for the good of the general public oitare ga di let it be anyone magi machu marang da koi khangde BJP ogara congress koi khain khangde akoina pamjabidi miyam na waba se yengbira kwanda central interview to haibane adugi kaino sidai sida yam thuna awang go thakta mogi highest body ebna center gi yam thuna kogi kaino se issue se relation bi NSN IM amasung UNC na oithoklaroi daba demand tawduna miyam wahan bagi afaba fallak loi haina speaker TS location na phongdokli ngasi kaibi khulen gi salamda nauna saba imoinu kaithal sang sanga bagi thoramda wafamasi phongdokhibani MLA local area development fund gi makha da sakhiba kaithal sanga bagi thoramadu da kaibi khulen village development gi president PH Gopal maya paibi gi president L Panthoi susaruk yakhi location na makha tana Furup mayam na punna khundaminari balamdam masida furup amagi tongan basaruk ni haina khaidokna bokhotna ba kaidongnung da mai pakpa ngamloi punna hingminna bagi wakhalon sagatuna nungsi chana ba lamdam ama ohenna bokhotna bana phai NSN IM na makoi gi wari sanabada state na yetli habasi pangai haijin bani haiki ni puda khundamina si aigi mi khai hong lebro sibu pun si dai hajari sungoi oiba phangaro damne masigi ba taleba demand se adugi mota alternative hai tarane kali dora phagati ga du as a whole jati punamna di community punamna nungai ba demand ta wodi chungane na khali adubu masi ngang ba khabar da kagas ta hari ba kholi bududi masidi totally ai tarap tagi di ko ai di hayan jadinge UNC gi khongjang ngasi gi damak church singna special prayer tawna ba phongdorak liba wafam Manipur Mimai Mission Field Evangelical Churches Association na yaning da phongdokli church singbu political gi khulai oina lana season biganu Manipur da phurup amaga nungsinaroi da ba economic blockade tawduna miyam wahan bagi thabak asida church singa karigumba hiram amata da mari leinade loinana church singna su asigumba political gi thabak sing asiga mari leinada na ba ngak senduna section leibiu lamdam asida leiriba phurup sing amaga nungsinana ba purakna ba hona punna chawkhat minaba Manipur amagi damai economic blockade asi ishwarna khut thingjin biduna loishinna ba blockade asi loidriba fawba nomaizing khuding gi church singna sembi ba mapuda nibina ba appeal tawri UNC na hojik sathari ba economic blockade asina Manipur miyam da khudong sadaba kaya mayum mayok na haliba asigi matangda memorandum amada NSUI Manipur State na Manipur ki governor da memorandum pishinduna warushinama pubirakna bataksin khre hairi ngasi Imphal dagi petrol tanker chama diesel humpu manga amasung LPG bullet humpudra nithoi Imphal thadokre convoy chatpada gari masing hengatpinaba Manipur government na IOC ga paw phongnarabadi hauzik miyam na thawgi awaba mayok nariba asti kokhanba ngamlagani haina IOC Imphal Divisional Office ki Chief Divisional Retail Sales Manager S Ibung Ton na phongdokli state asigi hauzik oiriba thawgi fibam gi matangda ISTB ga akhanaba unabada hauzik petrol numit nini diesel numit marini LPG numit nini gi stock leiri ziri bamda petrol gari kuntaruk diesel kunthra mathoi Imphal thorakna ba convoy ngaiduna leiri hauzik thengnari ba thawgi awat pasi yenglaga convoy chatpada gari cha maga yangkhaidi
IOC की ओइना रिजर्व तहनिंगी दिसंबर थागी ngasi फाउबी कॉन्वॉय चलिबा असि कॉन्वॉय अनि खक्तनी मसीना तंगाई फदना थाउगी स्टॉक योबंग ngमदबनी चयोल लमदा कॉन्वॉय अहुम मरी रक चलबदी थाउगी अवाट पर लेरोय हाइकी दिसंबर थासी दे कॉन्वॉय से अनि खतंग चली हाइजबा अनि खतंग चटपनी कोई की कमाई तो पुसलगदब थाउना तिगतना कोई की रिक्वायरमेंट लेरे अदुबु चटलगा गाड़ी मसिंग लिंक चले मरम दिंग साइगी ट्रिप अनि खतंग ओइबनिना अदुना कोई कॉन्वॉय की फ्रीक्वेंसी सी एटलीस्ट जामद्रबदा हप्ता अमदा अहुम लग हांगबगी अमसुंग कोई की लोडेड की कॉन्वॉय की ना अहुम गुंबा कोई की थंबिरगदी कोई की मयाम के अवाबसी खरा थुना कोन मगंबगी कोई ने जाम चौ थाजबले पाउचे की ऑफिस ता बोम थमजिंदुना अकी अखंग पिरंबा थवोंग अमुको अमदी मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमिटी ने यानिंगदब फोंदोकली अमरोमदा पांदम पाउचे की ऑफिस ता KCPMC की मिंग सिजनदुना बोम थमजिलंबा दु लुप अस्तिगा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना KCPMC मिलिटरी अफेयर्स की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी पाइखोंबा मैतैना थादोरकपा चेरोल लमना खंगलकली मियोई कांगबू नत्रगा खुपू अमना मुकनरकपदा मीडिया हाउस ता ताइनबा नत्रगा अकी अखंगी अटैक चथब थवोंग खुनाई असिना मांगलम चत्तगी उबा फंगी हाइरी मीडिया हाउस ता की अखंग पोखंदुना KCPMC की मिंग चथियन नब होनरिबा मियोई सिंग थिदोक्तुना मियाम खंगना वारक नबगिदमा KCP की अपुनबा फ्रंट अमा ओइरिबा पीपल्स वार ग्रुप ता वाका चेरोल थमख्रे हाइरी मीडिया हाउस अमदी लेबाक मियामना पीपल्स वार ग्रुप की परमानेंट मेंबर अमा ओइरिबा KCPMC बु लाना उबिदनबा हाइरकली इंडिया न सथरकपा लालोंग खुदिमा KCPMC KFL लामी सिंगना यावोल गिलिकलम अमदी मियाम की इहुल करीनो खंगना अचेतपा फिरेपका लोइनना निंग तंबा कंगलेपाक अमगिदमक थेंगनादुना लाकली हाइडी पीपल्स वार ग्रुप न करंबा फिरेप लौरकदबगे हाइबसी निंग मांग अमदी थक खा खंगना लेबना अचुंबा ओइगनी हाइडी पाउगी मरकथना तेनबा ब्रेक मतंग लौजरी BSNL 3G data सिजनबदा ख्वाइदगी नुंगाइरबा यामना सुहोंगबा अनलिमिटेड डाटा प्लान सिंग लेरबा चार्जिंग अमसुंग बिलिंग यामना ट्रांसपेरेंसी ओइबा अदोमगी WhatsApp सिजनबदा YouTube वीडियो स्ट्रीमिंग चैटिंग गेमिंग बैंकिंग मेल थाबा वीडियो कॉलिंग न्यूज़पेपर रीडिंग अदोमगी मोबाइल दगी इराय लाइना यारे Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Millennium School, Sagolban Salam Laikai, welcomes you all to a world of education where children are taught with love and affection in a playway teaching system with the latest technologies. Come and join Millennium School, a paradise for children. Hey, sweet dreams, hey, sweet dreams in every way, full of love, joy and more, and love, 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 love. Hey, hey. Sweet dreams, loungewear for the family. Oza, pain relief only. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, pu naba singbada, sinaba yarba, lipsa putna puthok saba, Oza. The New Life Public School, All Palace Road, Kanchipur. Admission open for session 2017. Free admission for new students of class pre-nursery to class 3. Free 50% admission fee for all students of class nursery to class 3 and new students of class 4 to class 10 BOSM. A student always free for every 3 students of the same parent. School bags are also given free to the newcomer student. Temple of Learning School na chahi tara mapung pharakpagi harau tayamba phongdorappaga iroinana mahiroi singda kudul khara tamjari. Pre-nursery, nursery, KG Nizal Cell Luxury. Class 1 Degi 8 Amadi 11 Ki Nizal Cell Tangkai Thak Luxury. Class 9 10 Amadi 12 Kina Chada Petra Nizal Cell Tazagani. Kudun Sabas Nasi Atak Nabas Khara Khakini. Khana Winlekai Kanchipudu Labor Temple of Learning School Counter D Frida from Pangtani. Amuka na taram nokchari makhataba pauda
मणिपुर बीजेपी की सरकार मियामदी मणिपुर की अपुनब की सक्तम कायहनदबंगनी नगा यादव मणिपुर सेमनब होनरिबासिसुलोय मणिपुर सरकार शासन हैतबदगी मणिपुर की फिवम ओरक्लीबनी हाना कांग्रेस की एमएलए ओरंबा हौजिकना बीजेपी मणिपुर की वांगांगलोय ओरिबा एन बीरेन ngasi हैंगांग पांगथोकपा थौरम अमग मरी लेनना पाउमीसिंग उनबदा फुंगदोखरे मणिपुर प्रजा तोलो फुंगनी मणिपुर प्रजा खुसुमन हापीरिबा सही मरी मंगा कंट्रेक्ट मसा मसा तौजो मयाम की खुसुमन पीदन लेरिबसे बीजेपी सरकार लाक्तगदी फंगोय बीजेपी सरकार लाक्तगदी तोलो फंगोय हापसलिबा थबंग मयाम से मसे हयंग लोइना वागने अदुना फोर्स अनि दरकार नै ngasi matam amada mate khara congress na thabo khara tawi hai je center da congress leba state da congress leba amna hujik state government thabo tabu namdi hai je center da bjp leba gi ne adu simadi aikhoi gi mota state leba state ki machinery na center da phajana convince tabu namda gi ne aduna bjp sarkar se manipur da kari praja na piraba adu erga di manipur ki territorial integrity su kai roi मणिपुर की अपुनब नागाना साउरी बजो कोई वारी सारगा सोल्यूशन तौगनी नागा याउदबा मणिपुर में सेम ने तौरी सिजु ओइथोय अपुनब मणिपुर में अखोइना सागतपुन नमगनी लाक्लिबा असेंबली इलेक्शन दा थांगवेबन केंद्र की ओइना जोतिन वाइखोमदा कांग्रेस की टिकट पीद्रबदी सीद्रिबा फावा चरा हेनगनी हाइना नुपी अहुम नंगसीदगी चरा हेनबा हौख्रे थांगवेबन दा लेबा जोतिन वाइखोम की मयुम मनाक्ता चरा हेनबगी खोंजंग अदु चथरी सरुक याखिबी अमना मतम सांगना कांग्रेस पार्टी दा कथोक्तुना लाक्लबा जोतिन वाइखोमदा टिकट पिफम थोई हिरमसिगी मतांग दा थांगवेबन दा चरांग नबा फिबम अमा लेरिबा सि कोखन्ना बहोना बिउ हाइना मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग चिंगसिली थांगवेबन सिदा सांगसिना कांग्रेस की दमक्ता वाजरकनबा अवाना थीदना कांग्रेस की दमक्ता वाजरकनबा मियोइसिदा कोई टिकट पिबियो कोई कांग्रेस की दमक्ता कोई सिरसुंगमनी सिरगे हाइनासु कोई थोकजरइबने कोई की मंगफमदी कांग्रेस भवनदसु ओहेन टिकट पिबिद्रा कैसाम निंगथेमजाउना डॉक्टर नुमाजान लुवांग की मथक्ता सिरकलिबा वाफम युमफम याउदबनी करिगुंबा निंगथेमजाउना लाले हाइजद्रबदी आइन की मतेंग लौरगनी हाइना डॉक्टर निमाईचान लुवांग न फोंदोखरे बीजेपी के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा डॉक्टर निमाईचान लुवांग न हिरम अस्तिगा मरी लेनना लीगल नोटिस अमसु थाखरे हाइखी बा मथक्ता कोई लीगल प्रोसीडिंग लोगनी लीगल प्रोसीडिंग मखल अनि लई अमना क्रिमिनल केस तो भी है अमना डैमेज तो भी है कर्म बताओगनी कोई करना करनरी रुमाओं तो कोई थारी को नोटिस दबा से लाले हाइजे दबनी मेवांदा इन पब्लिक लाले हाइजे दबनी करीब मरु तो बता रखे थी मैं बताता कोई लीगल प्रोसीडिंग केस लो करनी है ना कोई लेम ना ले रहे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सिंधुना ngasi कांग्रेस भवन दा बीर टिकेंद्र जित की चामगा हुंफु सुबा मपो कुमोन थौरम पांगथोखरे बीर टिकेंद्र जित की फोटोदा पार्टी की प्रेसिडेंट टियन हाउकिप न लुचिंगदुना इकाई खुमनब उठखी थौरम मदुदा सगोलबन केंद्र की एमएलए आरके इमो याउना एमपीसीसी की थौपुबा थौपुबी अमदी कांग्रेस की कर्मी क्याना सरुक याखी हाइंगांग केंद्र बीजेपी मंडल की ऑफिस अमा हाइंगांग अहलुप तंगसी हांगदोखरे थौरम मदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट खेत्रीमयुम भवानंदा एमएलए टीएस बिस्वाजित एक्स एमएलए एन बीरेन न सरुक याखी एमएलए बिस्वाजित न हौजिक मणिपुर दा बीजेपी की फिवम करिसु अकाइब लैत्री कनागुंबना बीजेपी मपांगल हंथरकले हाइरिबासी अरानबनी स्टेट अमदा सेंटर न कदाई फाउबा लॉ एंड ऑर्डर की दायित्व लौब ngami हाइबा मियाम द मयेक सेंगना खंगनबा मतम ओइरे हाइखी because of the situation ji matung ina akhoi gi leriba posting ji yang launa bjp gi oiba post chate habadi ai hai kata ai thajabal lei adu hariba grab hande je every constituency kudimak da khanga lerbani magi aduna akhoi gi haiba leirabani aduna masi akhoi na ai gi wakhalon da masi mi wanda hapa iba kana na ilapano habadi gi wafam natana sibu pau hapase karigumba pot amaga manarakan da bjp bu yakhai ning bagi hapu orangani haibasi ma ai thamjage aduga lona मसिगुम प्रोसेसिंग सी हापको मतमदा यामने कंपैरेटिव ओइबा पार्टी अनि करंबा लीडिंग पार्टी अनि ओइबा कंपैरिजन पीर कान जस्टिफिकेशन के लोना हापियो हाबिजिमा आई अपील तौजगे हौखिबा अक्टोबर की तांग 19 मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थोखिबा थौदोक अमदा देसांग की प्रेसिडेंट अंगम्बा याउना महिरोय मंगा सिंगजमई पुलिस स्टेशन दा
ꯐꯨ ꯆꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯅꯝꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯦꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯥꯏꯈꯥꯡꯉꯝꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯖꯪꯁꯟꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ आइलैंड मयादा मई थानब होटनबदा पुलिस का चाउना मुनब थोखी देसाम की सेक्रेटरी एडिशन मखल मखा कयागे खोंजंग चंगसिनब सेम सारे हाइकी ngasi khungdan sing makha tathara koina tongan mafamsingda imphal amadi imphal gi akoibada imphal gi mapanda sigumba mari leinaba mioi singi manipur gi DGP gi PG mai thaba na singba deputy CM gi PG mai thaba lenana manipur government gi officing thingin dauna makhal makha kya gi khungni sing hoi changsenaba sem saba loire इम्फाल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन न सुमरा लेबा पुलिस पर्सोनेल सिंह चैराक पीगदबनी इंक्वायरी रिपोर्ट खुदक्ता पुथोकदबनी हाइबा खोलाव कया लावबग लोइनना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम की एफजी मई थाखी मिलाल गा एजुकेशन मिनिस्टर गा कयारक हन्न खनदुना यानाकिब वाफम सिंह अदु थबकता ओंथोक पिरकनबा मिलाल न अपील तौरकली अमरोमदा टीईटी सप्लीमेंटरी पास तौखिबा मियोय खरना सर्टिफिकेट अमदी मरी लेनबा डॉक्यूमेंट पिखलकनबा खंगलकलिबा असि मिलाल गा मरी अमत लेनदे हाइरी नेशनल पीपल पार्टी NPP खेत्रीगांव यूनिट न सिंधुना नोंमगी ओइबा फ्री आई स्क्रीनिंग अमदी सब्सिडाइज सर्जरी केम अमा कोंगबा लाइश्रम लेकाइदा पांगथोखरे खेत्रीगांव केंद्रदा मिट लायेंगमगी केम पांगथोकपा असिगा थाना नुमित हुमनी सुखरे सिज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की डॉक्टर सिंह न सथखिबा केम असिगा मरी लेनना NPP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी विवेक रासवांगखेमना इलेक्शन नक्सिलकपगा इरोइनना पॉलिटिकल पार्टी कयाना अरेंबदा चादिंग तौबा चक्चा हैजानबना चिंगबा कया तौदुना सेल अरेंबदा चटहली NPP की वाखलोंदी मियांगी सुकानाबा पार्टी की सुमियांगी सपोर्ट फंगबा मोंगदा केम असी पांगथोकपनी हाइकी कुंथ्रा तरुक सुबह मैरा पाइबी हौदोखिबा नुमित पालन थौरम ngasi मयांग लांगजिंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज नुपी समाज न सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा नुपी समाज की प्रेसिडेंट के तरुणी एडवाइजर H ब्रजसोरी मयांग लांगजिंग नुपी संघ सागत नुपी लु की प्रेसिडेंट CH कैनाहनबी मयांग लांगजिंग ग्राम पंचायत की प्रधान KS सनातन तमी चिंगमी की प्रेसिडेंट इमा मोमोन AMWL की प्रेसिडेंट सखी नोंपोक लेंगाकलुक की प्रेसिडेंट Y मेमा याउना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कया की लुचिंगबी सिंह याउना मियोय क्याना सरुक याखी नुपी समाज की प्रेसिडेंट के तरुनीना मैरा पाइबी करमना हौखी हाइबसी ngasi मिरोल न खंगबा तंगाई फदे मणिपुर की दमक इमा सिंह न लौखिबा थौदांग नहोंगना न निंगसिंगबा तंगाई फदे हाइकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट थवाई याव महिरोय सिंगु पुंगनिंग थौगतुना महिरोय खरदा केमिस्ट्री हैंडबुक केंथोखरे DM कॉलेज कैंपस ता लेबा ऑफिशियल क्वार्टर नंबर 5 ता पांगथोखिबा थौरमदुदा GP Women's College ता केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर ओइबा M Ekenna केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हैंडबुक सिंग असि क्लास 10 दगी 12 फाउ की मनुंग दा लेबा चांदेल की महिरोय सिंगदा मतेंग ओइनना बपीबनी हाइकी वांगोई केंद्र की मनुंग चनबा सामुरौदा लोकल काउंसिलर मसा खंगनदना मोंग चादना फूड सिक्योरिटी एक की मखादा चेंग येनबदगी लमदम अदुगी मियाम इरांग हौखरे सामुरौ नगर पंचायत की वार्ड नंबर 6 की काउंसिलर हिदम हेमावती ने फोंदोरखिबदा नगर पंचायत अस्तिगी पोलिंग स्टेशन नंबर 9 अमसुंग 10 सामुरौ मखा लेकाइदा ममांगदा फूड सिक्योरिटी की चेंग येनबदा कार्ड यांखै माथोय चयेत नब लेबदगी येनबा ngamdana लेखी असेंगबा कार्ड सारिंगै चेरक्ता रेशनिंग एजेंट नारोल दंगसी अयुक्तगी होना चेंग येनखी चेंग अदु सुमी अमममदा किलो 5 पीगदबदा किलो 3 मखाई खक्तमक पीखी फूड सिक्योरिटी की चेंग असी MLA अमसुंग मंत्री की फुट खावदगी येनबा नते प्रजा सिंगी फंगजफम थोकपा हकनी चयेत नरिबा वाफम असी चप चाना लोइद्रिबा फावबा मखा ताना चेंग येनबा थिंजिनगनी हिरम असिदा मरी लेनाबा सिंगना मियेंग चंगहनिंगी हाइखी थासिगी तांग कुंतरेट के अयुक्ता खुमुजम बिनोइना नोंमै कापखिदे हाइरिबस्ते युमफम यावदबनी हाइना थौदोक अदु हकथेंगना अमसुंग सोखिबा सिंगना फोंदोकली मयांग इफाल बाजार दा पांगथोपा पावगी मिफम अमदा लाइश्रम सोरोना मियांग की मिफम पांगथोकनबा होनरिबा खुमुजम बिनोइना मयांग इफाल बाजार दा अयुक पुंग 13 रोम ताबदा पुलिस स्टेशन दगी मीटर 100 की मनाक्ता फोंगना मिया ममांगदा नोंमै कापखिबनी महाकु फानबा होनरुबा यावना नुपी अमगा मियोय खर सोखी थौदो असिगी चपचाबा वीडियो फुटेज अमसुंग फोटो लई मियांगी मिफम थुगाइना बहोनरिबा सिना महांगना नुमिदांगदा नोंमै कापलिबस्ति महांगनानि हाइबदु उल्ले हाइखी अमरोमदा मयांग इम्फाल दा शांति पामी नोंमैगी कल्चर टोकलसी हाइना ngasi मयांग इम्फाल बाजार मल्टी
Purpose Community Hall da Wakan Mifam Sathakre Wakan Mifam aduda saruk yakhibi amana tha asigi tang kuntareta thokiba thodok aduda KH Binoi Chenade Karigumba Hiram amata da sumari leinade mahak masa INC gi Foundation de gi duty tawduna laiki numit aduda nongmai kabliba asi CH Bipin Koba mioi asini wafam asigi matang da makha tana media da sengdok sinjin tawba pamde mayang ifal da santi hanjin handuna ingna tapna leminasi mikhal su hingsa yaudana pangthok hanse haiki Manipur University Student Union gi mikhal December gi tang kuntra amasung kuntra mathoi da pangthok pa yaroi mahiroi singsa da Marifudra da gina chama fauba University da karaklaba matam da mikhal pangthok piu haina Manipur University Tribal Student Union na dabi tauri Manipur Press Club ta pangthok pa paugi mifam amada Union gi Vice President Semyon Khaithena Mikhal Gamari Lenana Housing University the Togliba Thodok Sing Yaning Day Mikhal ase Christmas amadi New Year Laibana Hayeng amasung hangsit pangthok piganu haibani January gi tang taruk natraga tareta pangthok piu haiki LSN MU authority aduga LSN committee khoida kanu appeal tozari date 6 the 7 sida Friday natra Saturday 6 7 the sida topio adu date 10 date 11 the third semester khoi gi exam laina adu disturb chu tominde adu the 6 7 sida kanu election topio Secular Democratic Alliance of Manipur na sinduna Congress amasung BJP na taba political parties singi apunba mifama mangasi pangthokduna economic blockade athuba matamda losin hanna ba state government center madi mari leinaba singda taksinaba gidamak Joint Committee of Political Parties for Peace and Tranquility Kauba amasem khre committee asina National Highway Authority Act listing amaga chama pan marifun nipan amasung Supreme Court ki order matung ina lokhat pam thokpa thabak lokhat hanna ba tha ani asida security forces na duna pusin khiba polam singi stock amasung yenthokhiba gi mong matau yingshilagani hairi Ministry of Textile and Ministry of Industries and Commerce ke sponsor makhada New Delhi ki saket DLF tab awang nongpok lamdam gi handloom amadi textile chakhat hanna ba pandam da textile and handloom exhibition ga loinana fashion runway ama pangthokre thawam madu da Manipur da gi fashion designer Robert Naurem gi Yong Fi Sayon haiba so amasu utki Hayeng December ki tang kuntra irai numit ki numit yung bapung tara ni thoi dagi nungthil pung mga fauba Monica Cable Top AB Cable Top Santa Cable Kongpal Sangai Cable Khurai Refresh Cable Lamlong Universe Cable Lamlong Fiberware singadabana hairiba matamasi fauba cable mutkani masigidamak subscribers singna warau bidana ba network asigi maikai dagi khanganjari paugi marathana aten ba break amagang logzari bright blue sky, spread proudly our school flag fly. We hold our heads high, for we work in joy, learn with fun, and grow with dignity. Hakchangi labor solakpadagi puchusing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamak, amatta ngayaba upaidi, Jolip Syrup, amasung Jolip Capsule with Changlin Sneview. Central Dental Clinic Uripok Lai Khurembi Leirak Talakuna Adongi Yagi Nongai Tabasing check Tobiu Digital Equipment Marang Kaina Leiraba Sterilize Ningthina Tauraba Akhanga He Doctor Amati Nurse Matik Chana Leiraba Patient Singi Yamna Khudong Charaba Mafum Amani Open Monday Dagina Saturday Fauba 6:30 to 5:30 p.m. Sunday Gioina 6:30 Dagina 2 p.m. Ngasi Makleng Sinbirau Central Dental Clinic Miyam ki nuwairaba pausal mathang da domna Delhi chatpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham please contact 0999055302 or 0982181945 look active hospitality services assurance redefined
खंगनजबा प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना की मखादा लेबा फ्री द कंप्यूटर ट्रेनिंग पिननबा सेंटर अमा ऑनरेबल एमपी श्री प्रहलाद सिंह पाटिल ना होकिबा डिसेंबर की तांग 13 दा सिंजमई सिंगा मखा टोमाल लेरक्ता संगा विरमले बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओरिबी महिला मोर्चा की सेक्रेटरी पुखरमबम ओंबी इरोम सोनीना मणिपुर प्रजा मियाम तकानबा पिननबा पुसिलकपनी क्लास 10 पास तौरबसिंगना सेंटर असिदा अयुकी पुंग 10 दगी अनि फावबदा लेंबिरक्तुना अकुपा मरोल खंगमिरबा यागन Life Coaching Center, Ghari Makhalaikai, Airport Road, Imphal. Admission open for 4 months complete foundation course, classes 6, 7, 8, 9 and 10. Class commencing from 26 December 2016. Mathematics, 4 months complete course, Saranjit from 22nd December 2016. Separate boarding for boys and girls. Band service also available. Amukana taram nokchari makhataba pauda ngarang numidang wairam pung taruklom taba duwaida kairau kendragi urup arapti mayai lekaida ahal singi marup amaga mari leinana sak sanaringaida sakhangdaba mioi kharana nongmai kapsilamba thawong yaningdaba phongdoktuna wakan mifam sathakre kari maramgi nongmai kapsilam libano haibadu mari leinaba singna numit mangani gi manungda sengdokadabani karigumba sengdoraktrabadi urup arapti da mitop changba thingbagi khongjam sangsilagani hairi mangani bu matam pizeri imai bensingna adugo tawbutabu kari maram gi damakta nongmai kapi bano haibadu su mamutta na madu sengdok piro khabar gi thongda adugo mari leinaba akhoi gi kanwasing na su thegai piu nongmai kapi je mirakta pungkap ta kapa yaragadi akhoi mara pai bi akhoi su mapan thokpa kire haibase ngasi gi media gi thongda aina sengdok chari Addiction Free and Healthy Youth Activist amadi Animal Gym gi founder su oiriba RK Biswajit ta Bharat ki lemzaningai oiraba Professor Yaswant Rao Kelkar Youth Award listingani ga tara taruk piduna ikai khumnab ulakre award asida sale certificate amadi memento yauri Bisnupur Kendra gi oina BJP gi election committee semkhre Bisnupur mandal amadi Kendra sigi BJP gi mirep oina na basem sariba candidate nipan ga loinana निंगथौ खोंगदा लेबा मंडल की ऑफिस ता पांगथोखिबा थोरमदुदा महिला मोर्चा बिष्णुपुर की प्रेसिडेंट आरके धनेश्वरी मंडल की प्रेसिडेंट डब्ल्यू रंजित सुसरुक याखी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिष्णुपुर यूनिट न सिंधुना यूएनसी की इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मायोक्ता मोइरांग द वाकन मिफम सथखरे खोंजंग अदुदा बिष्णुपुर यूनिट की वॉलंटियर सिंह मोइरांग कॉलेज कुंभी कॉलेज की महिरोई मैरा पाइबी सिंहसु सरुक याखी ब्लॉकेट असे अथुबा मतमदा हंदोकना बदाबी तौखी वाकत खोंजंग अदुदा इरोम चनु शर्मिला सुसरुप याखी त्रिपुरा दा लेबा खोइसनाम मंगाल ने इबा आइगी लेकाई की वारी हाइना मिंथोनबा सैरेंग लाइरिक अमा ngasi Dev Literature Center da phongkre thorom aduda Manipuri Language Advisory Board ki convener Professor H Bihari JN Manipuri Dance Academy ki director L Opendra Manipur University of Culture ki registrar L Joychandra Madi College Development Council Manipur University ki director Professor T.H. Ratan Kumar na maru oiba miyoi sing oina saruk yakhi. Moirang Kendra gi manung da Sarva Shiksha Abhiyan ki makhada naungna saba primary school taruk upper primary school ama Kendra sigi mihul M Prithvi Ras na ngasi sangakre thoromadu da ZEO Zone 4 ke HGI masu saruk yakhi. Oksobung upper primary school da mapung oina pangthokhiba thoromadu da hana MLA Oiramba S. Gopal, Kwakta Municipal Council की Chairperson M.D. Meheruddin, Moirang Municipal Council की Vice Chairperson M. Basanta Susaruk याखी, M. पृथ्वी रास्ता गवर्नमेंट असिना mahaygi lamda hena chawkhatna bahona duna lakli kendra asigi suhiram kayada ahongbu purakpa ngamle masti khudimak mara chetpa government ama leibadagi ni haiki Hauzik oiriba laiba ki fibam nasi yenglaga ngasi December ki tang kunma pandagi matam kharagi oina sound service tawba athingba thamle haina All Manipur Sound Service Association akhangalagli athingba si dharma karma gi damakta di komthokani athingba si gi mayokta kanagumba association gi members tingna sound service tawam labadi maduda tholapa afafata gi daita masa masana pujagadabani hai Hauzik sanabagi pau lobirasi
Bengaluru da chathakhiba kunithoi shuba National Sports Climbing Championship da North East Zone gi sports climbers singna goal ama yauna medal manga laure. Nupi speed competition da Manipur gi S Deblana gold medal. Bouldering competition gi junior boys category da Manipur gi N Chingkhai Nganbana silver. Lit competition da Manipur gi K Surjit na bronze. Junior girls ki bouldering da Manipur gi Sulina Ningombam na bronze amasung sub junior boys ki speed competition da Nagaland gi Hengo Hau na bronze medal lauki. Ziri da chathariba kuntaruk shuba KC Malik Memorial Football Tournament ki ngasi sanakhiba match ta JYC na YSC bu goal mari amada maichiba pikre. Hayeng Ichel Club Dibong amadi Riti sanagani. Konthauzam Kendra for Change Social Media Group na sinduna Konthauzam Kendra FC amasung Sainik School Imphal All Boys FC ga friendly football match ama khabir da sanakre. Thauramadu da Yarau Bamdia Gram Panchayat ki pradhan amadi khulgi luchingba kyasu saruk yaki. East Zone Inter-University Football Tournament ta Manipur University Football Team Sem nabagi provisional selection oina sanaroi nifutaruk ki ming University Sports Department na lauthokre. Khangalaba sanaroi singna team coach ta mathang thagi tang manga da report taurana ba khangali. Rising Knowledge Khorathong na sinduna club asigi ground stathariba first state level mini boys for A side under 35 kg football tournament ki ngasi sanakiba ahar match ta LTYDO lalambung amasung Tafaspa team A tabungko goal amata chanadana draw chakre. Ani shuba match ke sanakhiba da RKC team A Khorathong na KMM Kwakathel bu goal ahim sinoda maitiba piki. Brighter Club Awang Posabang Khule na sinduna club asigi ground stathariba taranithoi shuba state level amadi taramathoi shuba men's village open football tournament ki ngase sanakhiba ahanba match ta SCYK Yumnam Khunona Brighter Club Posangbam Khulenbu goal taret sinoda maithiba pikre. Ani suba match ke sanakhiba da RSFC Kanglatong BMD ASYWA goal amamam chanaduna draw chatkre. Makha taba sanabagi pau boyai ningthauzam dagi phangbigani. Haukiba Sahigi I League Tas Taruk Suba Position Takiba Madi Sahi Sigi January Tarigi Haugadoriba Hero I League Tas Saruk Yagadoriba Silong Lajong Football Club Amadi Sahi Sigi I League Second Division Da Saruk Yagadoriba State Asigi Nerokat Football Club Anigi Friendly Match Ngasi Khumon Lampak Main Stadium Da Sanakre. Ngasi sanakhiba match asida team animang na goal amata sanaba ngamdabadagi kick from penalty mark na decide tobada Silong Lajong Football Club na Neroka Football Club pu goal nifal tareta maithiba pikre. Mai pakhiba Silong Lajong Football Club ki kick from penalty mark ta sankhiba goal singadu Rupert Nongram Redeem Talang Zodialana Rate Samuel Lanmuan Pia Dan Gulu Ingat Nata Kinowaki Lalnamuna amadi Singlen Sanana Sanki. Neroka Football Club ki goal singaduna Ijegu Sinedu Emmanuel M Dhananjoy Shankar M Ashok TS Johnson NG Ronald amadi Bebena Sanki. Match asida Silong Lajong Football Club ki sanaroi Singlen Sana amadi Yuta Kiyoki da center referee na unsporting behavior ki damak yellow card utkhi. Marisuba Running Trophy is the 11 Open Polo Tournament ki ngasi sanakhiba match ta Khurai Polo Club amadi Nungchupana Sagol Kangjilop Team B quarter final sangkhre. Nungchupana Sagol Kangjilop Langjing Asobana Sinduna Langjing Asobo Sports Complex ta hasigi tang taramanga dagi polo team taratruk na saruk yaduna sathariba Marisuba Running Trophy is the 11 Open Polo Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Khurai Polo Club na Manipur Police Sports Club Team B bu Panjal Taret amada maithiba pikre. Khurai Polo Club ki mai papa ki Panjal Singadu O Roger na Mari Super Sakarda Panjal Ahum L Thompson na ahanba amadi Mari Super Sakarda Panjal ani
K Jugindrona ahanba sakarta panjil ama amadi T Rosanna ahum suba sakarta panjil ama chanduna match asi mai pakhibani Mighty Orba Manipur Police Sports Club Team B gi amatangarba panjil du K S Nongpo nganbana ahanba sakarta sankhi Tournament asigi anisuba match ki sanakibada nungchupana sagol kangjai loop Team B langjing asobana KMM Riding School Singjamai Team B bu panjil taramathoi anida Mighty ba pikre nungchupana sagol kangjai loop Team B gi mai papagi panjil singadu K Rosanna ahanba ahum suba amadi mari suba sakarta panjil ahum paikhombana anisuba amadi ahum suba sakarta panjil ahum khokhoina ahum suba amadi mari suba sakarta panjil ahum P abungna ahanba sakarta panjil ama amadi Mohindrona ani suba sakarta panjil ama chanduna match asi mai pakhi Mighty Kiba KMM Riding School Team B gi panjil ani edu K Ribhana mari suba sakarta sankhibani Sathariba tournament asigi ahanba quarter final match hayeng nungthil pung ama makhai tabada Mairaba Polo Club amadi Eastern Student Club Nongaibunga sanagani ani suba quarter final match ta nungchupana sagol kangjelup Team B langjing asoba amadi LISF PRT ga sanagani Sajing inat kan balup na sinduna sajing kangjebung football ground da Tim Taramathoi na group ani thokna khairokuna tha siki tang kumanga digi sathariba Kunipal Suba Langthaval Kendra football tournament ki ngasi sanakhiba ahaba match ta Lisu Lilongna CWC sajing mamanglekai bu goal mari sinoda maithiba pikre Lisu Lilongi mai papogi goal singadu N Sanayaima A Arbin A Krishnananda amadi A Assessna match ki kunithoi suba kunmari suba nifu manga suba madi yankai suba minita sankhi match asida CWC sajing mamanglekai gi sanaroi P Singkhaida center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utki tournament asigi anisuba match ki sanakibada CYDOL sajing chingkhonglekai amadi LCDC sajing mamanglekai awang goal amamam chanaduna draw satkre CYDOL sajing chingkhonglekai gi goal adu L Pradip na match ki kunthra mathoi suba minita sankhi LCDC sajing mamanglekai awang gi goal adu na Shalin na match ki manga suba minita sankhibani sathariba tournament asigi hayeng nungthil pung amaga minitra manga satpada Mingan Club sajing awang lekai amadi SFC Naran Konjin mayai lekai ga sanagani ani suba match nungthil pung ani makhai tabada LSC Langthaval amadi NSU Naran Konjin mamang lekai ga sanagani M Rabisandra Trust Kyangwei na sinduna Kyangwei Ideal High School ground da Team Taramanga na group mari thokna khaidokuna tha sigi tang kunmari digi sathariba Nepal Suba 11 M Rabisandra Memorial Open Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta DFC awang khuno amadi MSFC hengang goal ani ani sanaduna draw satkre DFC awang khuno gi goal ani du Herojit amadi Santosna match ki taramatoi suba amadi apiba matamgi ahapa minute ani da sankhi MSFC hengangi goal ani aduna MD Shawbuna match ki Nepal Suba amadi taramapal suba minute sankhibani match asida DFC awang khuno gi sanaroi Rishiki amadi MSFC hengangi Pharan amadi MD Rohita center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utki tournament asigi anisuba match ki sanakibada RFC khamnam lerakna LFC Kyangwei bu goal ahum anida maithiba pikre RFC khamnam leraki mai papagi goal singadu Piabung Herojit amadi Mairabana match ki tarani thoisuba tarani pal suba amadi kunthra mapal suba minute chanduna match asi mai pakhibani Mighty Orba LFC Kyangwei ki goal ani edu Arnold amadi Vikas na match ki manga suba amadi taramathoi suba minute sankhi match asidasu RFC khamnam leraki sanaroi Suresh Rai Jetli amadi LFC Kyangwei gi Rosanda center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utki tournament asigi hayeng nungtil pung amatabada LLK Karam amadi Roger FC Santipurga ahanba match oina sanagani ani suba match nungtil pung ani makhai tabada MFC Sengmai amadi DC Kyangwei ga sanagani Thagachari Boyaning Thozam Ozek Makha Taba Pauda ngasi nongmagi oiba aing asagi pau lobirasi ngasi gi oikiba aing asagi pauda ICAR Lampel Patagi phangba paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba degree Celsius kulumdoi dasmik ama
ख्वाइदगी इंबा डिग्री सेल्सियस 3.6 नुक्सिता यावबा इसिंग मनिल की सांग अयुक्ता सादा 38 नुक्थिलदा सादा 50 ओइखि ngasi nong sukide लोशिलकपदा मरुइबा पाउ अमुकन लौबिरसी अनौब डिस्ट्रिक्ट तरेट सेम्बा से नगागी लम कुकी द पिथोकप नत्ते कुकी गी लम नगा द पिथोकप नत्ते सुपनगी लेंगा की खुदोंग तानबगी दमक्तनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे बिष्णुपुरदगी नुंगबा ताबा मियामना तोंगजै मरिन हाइना खंगनब लंबी असि थेंगलबदा मार्च था फाउबगी मनुंगदा लोशिनब होनरगनी अमदी खौपुम तंपाको टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमा ओइना सेमगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे अमदी ब्लॉकेट की वारशिन पुरकनब गुडविल मिशन ना यूएनसी स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंटर का पुन्ना वारी साननब खंगनखरे ISTV na pizaba Manipuri pau matang asida loizare milyang tabiraba singbo amukana kurumzari